Kasruk ba Shillong Dawki National Highway Saupau Brang Ya Mta Kajing Sina Kanlong Kawai Ban Kring Bahai Paj Ba Awan Kai Andala Dem Kibenta jangan disrok nado Sharum Galai dan Kot Hadu Wa Lengkat Ban Poi Hapan Usla Gidon Gijika Giba Itnat Ban Pejkai Lenter Kasrok Shatem Nama Kajing Don Gilum Giwa Bat Kirit Kiram Giba Shirkai Rengkat Ki Klau Gitab Pelapan Pong Dakamai Mariang Baju Benar Kebentak Bahap harengan kadai ke baju seir bahagi beri ban siong kali nama bagsrok kalong ke bakim bat karyat ke bajeli udah gispa metal sepo batang syuba kela tiak kan long ke jima ke bapan suje henrai minta kela bak lebak nama ba kelapan he ya kan gisrok dak tuli ning lani gisrok ke ban ngiam ban ya adu atli ki kali katain dengan kadai ke wai ke baju kenduk jing bah kali kawan ke pol mensua pat haduk mentaro namar batang suslap kajudon kajing hap kimau berkatua wai na ginong syong sinong katan juar ba hospital yang hawai kren waya thu ba mansua katai surok hakatai dengan krong ke bakim bat kebariat ba bat kibri jus ire ban syong kali kamtam kitu bawan nagi we jaka hanrei mentakan ni kesurok kalahe bat kamdon syu kajing sus ir long bakate jaka kalong ke ba itnat ban peka syabar al yang kesurok ya kilum gitem syapo kamtam hakapor basyai ba kesoin beneng ndai haju kapor bawan kapol yur kate katan kajur baharu kajing tap lo hado bastom ban pej na kajing ruban lo kumta kinya kali kidai ban nya pikir ba lakadai hakapol yur ne hakapol rang lo Adan ni mentah apa rengai suku kasro ke peso kan National Highway 40 Selong Kambil Road. Tebe mencua kan ke por, mencua kan ni ketika kalau ke kem hadu kota kata. Kalau mendiat kali ro sim jejar. Ndai mentah pilih i jing internet he kan ni jika kepala long pawai ke jika juga berthai bapau nam jika kalau ke bas ir hadu kota raya kali. Kamtam habaki kawai ke bahir wat koi ke bakiu stom haban ban ya simpas ndai mentah pat play i kala long ke bakelut bar ke ba singan ban balej beruan